I have the umbrella. Now, if you're a white guy like me, you haven't any idea. What's this? Why are the balls in the umbrella? Why are they together in the same box? Do they have anything to do with one another? But a Hmong teenager should know why these three things go together. So we start with the first one. Why do we have balls, mouth heart, umbrella? Why are they together in the same box? We'll start with this one. What is this used? What is this? Yeah, what's the ball? The ball is for. You too shy. What are these for when you see those? Yeah, luôn ball hóa trà. Mình tới nó cái chơi. You're in trouble. Hãy làm thử thầy. You tell me. Where do you see this? Here. And why are they important? What are they for? Relationship. Relationships. Yeah. A boy and girl, maybe too shy to talk, but they can toss the ball back and forth. If the girl drops it, what's the boy do? Oh, you dropped it. Have to give me your scarf. I got your scarf. You want your scarf back? Sing a song. Yeah, Have to that's sing a right. song. That means shy people have to talk, right? Okay, that's what that, but why is this in here? The mouth heart. Là ship thầy chọn đi này. Là chọn đi đây. Never saw Yeah, it? they never saw. Never saw Not in the movie. You didn't see the movies? Không movie có mới nhỏ. I don't think in the movie You want me to tell you? You want me to tell you? Yeah, tell me. Okay. I got to hear you say I give up. Oh, okay. Now I tell you. Yeah. See, Trùng lại rồi. you know, Chán chả. I could make a guitar talk. If I had an electric guitar, I could take the electric guitar and I could say, Happy birthday to you. Right? And Hmong people can make this, not just say happy birthday, they can make this talk whole sentences, tell a story, sing a song, a poem. Did you know that? Your dad does. Hmong people can make this talk and say things, sweet things like, oh, I'm outside your house. Can you hear my song? The moon is out, the moon is beautiful, but my heart is beautiful. See? And then that's when they really start to fall in love. After they fall in love, what comes next? Chị đúng cầu à. Đúng cầu luôn They là get ship. married. And what's this got to do with marriage? Ủa dạ cái gì đây có mấy con người. I'm waiting here to say I give up. You give up? It's a symbol. Yeah. An umbrella protects you, right? From the sun. It protects you from the rain. So it's a symbol. When the man goes to get his bride at her house, they take the umbrella. It's a symbol. I'll protect you. We will protect you. Together, husband and wife, we will protect our children. So it's a nice symbol. And I'm told, I don't know, my wife's not Hmong, I'm told many years later, the wife in the family, maybe she loses the umbrella, or maybe she wears out. But I'm told, never lose it. Well, anyway, That's the that's what this museum is to help you learn about these things. So someday, if you ever have one at your house, the boy shows up with an umbrella to take you to the wedding. Yeah, could happen. Yeah, I got a lot of stuff in here. Ồ. Rồi nó cho khâu nông rồi. Trẻ. Trẻ này con. Luôn nữa nó khó trẻ. I saw this before. I saw that too. Nhé, ít sỏi mốt xanh. Chị chỉ có vậy nó khẽ thối à. Nó như là đi luôn. Museum and I told me can the one that the whole
sấy mình sẽ đợi tàu tôi sấy số tôi chỉ có rồi nó nói ra chỉ nhé nói hắn lia nó nói hết chứ nè lo chỉ do lia rồi có gì bảo từ You có đồ là ôi cái cho rau cho uống cho nó nói chả cần đâu Is this your little boy? I also have an Andy. My son is Andy. họ có tiền chưa lúc họ tiền lúc đâu tiền đâu uống đâu nó thằng này lúc nó như lúc lâu á chị không lúc lâu lâu đây thôi cứ tao lâu đây dạ nó đại lắm vậy hey baby chị có hả ồ có mà không giờ nó playing game rồi nó chỉ uống chè để play chess để play nó sao để chess để play nó cái tàu lúc cái tàu có dừa thôi tôi sẽ để trồng cao có dừa trồng nhẹ play nó giờ cái tàu nó cổ rồi đúng nè lúc tốt cho tốt xuống nó móng khó luôn không giờ móng luôn không giờ móng what place close for Tyson I already got Tyson for him what is this bên chỗ nè tổ bên chỗ họ nó crossing the Mekong River nó không ấy chúng ta sẽ 80.000 đồng này ha có hai tiền this for donation save lives on donation oh giống món hả refugee family in America in Laos bán đồ này chỉ còn luôn từ mà mình xí ra mà mình sẽ mà so với để chế bé bùa luôn bé thả từ từ chế bùa nó ủa anh không được cả nó sẽ đâu hả anh cả tổ sẵn mà so với để chế bé bùa rồi cả nó mà sẽ rong cứ nữa tò mò thì tao tôi sấy là mấy khủng móng đâu nữa hả móng cái của cái muốn đâu nữa
bò. When he's on that team. Just got in a picture. I think I'm gonna nhưng mà nó ăn chị Mother chicken. học cái món nó là có cho thầy ice cream phải tao ngồi ở đây xuống không được yeah this strawberry number 94 number on 90 hả 94. thấp bò mà 80 and 94 này. oh 94 oh có 94 mà đó 94 sắc thôi nha ice cream này. Có họ strawberry lắm. Với cái thứ này. Ồ, nó ít nhỏ. But I just do use the strawberries. Kiwi strawberries. And I purchased strawberries. Yeah, yeah. Did you do strawberries? I don't know. Sắc tươi. Strawberry kiwi. Cái giỏi rồi. Đúng rồi. Ui dồi hôm nay á. Cái chiếc sữa. Là liền cái number chị. Là gì? Là gì? Đây, ní khó. Topping. Topping. Tao mong chicken lòng.
Nêm nêm mất Tua cá lao xí. What'd you guys get? What do you get? Tôi đã trả. Open your hand. Which hand? Open your open one. Nó quyến đó. Để có gì tay có nó sơ. ice cream roll, isn't it? Nó ice cream roll. Vậy bobo chicken à, có chút tay à. Wow. Có chị ấy tay cho mình tốt thế rồi. Đâu có gì hả? Lại đi. Tiếng lại mê hả gỡ.